Ketheka mutegire Weru TV na nguchukire nkatho chia mwanya no tubakona kanya gakwatana batu kindeto chietu chia Weru tha mwanja mbitekie uri umweya unbeto awini wa Kinyeru. Tukiambiriria ndeto chietu ni ati mubunge wa gicigo bunge kia Egembe North Julius Taitumu na ichumirite na kwithira akioria DCC wa kumantere wa amwe na maabitha bangi bokario tiri bakwithira bagitithia na mbere patrols ibokenda ukabanira na kamera itare kana itaukumire miunda ya karikia inyantere umwadikio to ndeto Nicholas Chabari na tuambiririe na riboti hiyo. Basari wolo lile form na bachoke kwa wingi tuabwa tubwaya na tuka antibothe bila kupendelea na kuombeka Mungu etethia omba ko tomba kuongela kinyangirie mwe kirira bona kithoka ombeka kitho mathabu ya etata yakala Ojuni mubunge wa Egembe North Julius Taitumu akiuga ati enendi mwanka wanjiritie na mo maendeleo nendi imajite kuonekana antereno cha Egembe North kuyara tu nayo erure dalare na mutuati katowire 700 million katuwe ate andirie December na kakuromba antu betu nonto January ni akinyire atwetekandiririe bwitigirie nabwe be ya contract anjirie twanjire kuona kirima twanjire kuona kirima mutu ate munana wetete mantu makonene na barabara akiuga abarabara ayantu betu kiongo kuthimonga kinando ba ne moya barabara ira chie mutaratarani igwa kuthinabe na kuthondekwa wamwe na barabara ya kujirwa ya kumakaelo kugenda akamukonji mwanka mutu ate mweri wa January na itocoka jirene na ketho are au mbere ya tariki 15 chia mweri huu into bikathiro bikwa njiri choka nikenda njiri bwithwa nonto yanda meeting tariki 14 December contractor PS CS kana waziri wa barabara PS wawe na director Mangondo bote twatirimana na contractor na twetekaniria nacho ngwine haraka urakumbeka na twetekaniria zintuku inkechi are on before Christmas ati mobilize kambe mobilize after Christmas kuwe kathira barabara ya mea wetira marithi nata mwankabulu na chokeringie form T yumenata mwanketure ndonyu erekire andivati kinyabara kwenda kuyulilia babwethia ibabwethie nonto nite kuingwa site visit gathare au number 16 umaundi evaluation nikenda anjiria kubwithwa eu already erikire website na antibolelia 113 million na muthiani aeto mantu makire DCC na mabitha abokaria kankwenda kwira DCC na timu wewe utinka mere bati kuthwa mudende umuntu aenda kuo ne ukatukua with no certain terms na kankwenda opera banjika kamwe wafukuza au ngamia now and then ukikaa wiki mbili mnaangalia ni kunafanyika nini. Kuma Egembe North, Petan Class, Chabari. Tugeta na mbere ntere chia embuni ati kundi kimwe kumantere wiki ichumireti na kuendekethia kubwithirwo garuruku kwa mawatho ayegie nthinje irantu arume baraba watikana na maiti ya kwenyangia kana kuwatana Kenya abaithera bakiwa bakiwa imwe chia nthinje irio kubunga uturi ichuo bata kioto ya kwithira bagichinche miturire yo na kwithira bakialuka. Kiovo kia mavitia maanake kugwata eritu kia vinya kana kwithirwo na ndugu ya kiwendo na mwiritu utari mukinyu miaka 18 ni kimwe kiria gikoragwa kinene makiria thiini wa bururi wa Kenya. Guku andu arume engi makithagira thinari ino varia maturaga thiini wa njera ngurani thiini wa bururi. Namba nene ya anake mari thiini wa njera nene ya Embu mari na mavitia mama. Uria munene no rio ukoragwo kaingi na kiho kinene ni ria witagwo wa kujitana kia hinya. Ucio niguo tukoretwo ukimahinyiriria muno na ugakorwo na kiho kinene muno gia kuhwo maisha miaka 50 watoiguire kungohirwo miaka igana ria hote na miaka mingi. Guku andu akuruira ivoto cia kiumundu makiendekithagia gucenjwo kwa watho varia wana eritu aria mekiraga anake mageriori magakoragwa magiocoro makinya maviu ma kiwatho no atete anake atheri vindi ciondo kathio kinaria na mwiritu ukoneka mwina mwiritu vandu mukoneka mwina mwiritu vandu it does not matter no riko o approach ro wingi na moneka muthiete ati tondu no oneka mwina ke room vandu te romirirwa gutwika o ire matitangwe ngetondu ciana cia cukuru
cio eri ni thitangwe wana kabisa na keritu ma thitangwa sheria irumirwe exactly yakoneka nuriko wa approach rora wingi nuriko wrong na nuriko right. Wa uguo ni marendekithia kuongererwa kwa aira aria marendekana cirarita ino niguo gutigakorwo na uvotekanu wa mundu kuigirwa mavetia matari make. Kaigete ngina ona vandu va gutumira mbia na tondu kwina sheria yugaga ati muira akorwo ai umwe ningivoa thirikari ya Kenya icenjie sheria iyo ndigakorwo muira ni umwe tiga ira makoro mairi kana thatu aria monekara umwe ni muragani gwatukire ni muragani na tika uraganire akoretwo mundu ena kivanga amang'ang'ana na vinya amuringa ngundi yagwa watuika no amuraga na muira aukira auga no onirwe na kivanga mundu ciageretie gucokia appeal ndinyitikaga nundu kwena ndu mavakanire nigethate wira. Mariti miario no mari thiini wa njira ya Embu kuria marathiete gucerera migwate aya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Diskuru tayari ciambiriretie kuruirwa na aritwa ba grade 10 bakionekana kuambiriria kwithira bagietwa skuru mwanya ni ndi rais wa nduru ya Kenya Ndagitari William Ruto nonete kanya kwithira cemania na atongeria barua ngirwa kithomo ibo kenda kubangira kithomo mwaka wa 2026. So on the chemies, we are already rolling it out. Remember, this is the national treasury in the budget and funding the event. I think my daughter has done very well. He has 72. She has 72 marks. Just a small number of students. Kongina kuni ati urawari MCA wa wadi ya Bogeta East Mwirigi Karenga na atariretie kulingana na watho abura kigina gya CDF kibatere kwithira gitumirwa bwa mbere tariria kigina kibatere kwithira gitumirwa kwagirithia kithomo aboyele kibatere kwithira gitumirwa kwagirithia okaria na inya areda nkloki ariwa akwino ntere imwe kigina kionekete kwithira gitumirwa mantone yatie ya uya thato akienda rwangirwa EACC ukumira na kwithira baichonko na mutugikare no vina riboti Wambere yukumenyera mantu ya skuru wajaire yukumenyera mantu ya security wajatu yukumenyera mantu ya rera kana environment. Ni migambo yora wari MC wa Bogeta East Mwirigi Karenga agitariria CDF kigina keo kibati gutumika na njira ithatu ake kuringana na watho bwa mwaka wa 2016 arena ndio rotete murungamiru wa kigina ike ya Southiment akiwa ni gutumika o miango geu ithatu agweta na keja na ngerekano ethira akiwa ni gatumikire kuthia renovation ya obisi ya kujukia baruga cha kuchiaro na chaiku ira chiri intere cha kaguru na kengi akiwa kuri na mubango jwa kigina kiu kithira gitumika okakoti intere cha gojimugaru na watho Patient CDF isha tumiro ku renovate office ire wetu ambats and debts isha tumirwe ituyeke 20 million iri kweru igakarokot egoji 14 million yembeshi yu shumetegekete ambassador wendo tumira gwa karokot egoji itake matha kombe no were in charge of the judiciary na allocation enough ya gwaka courts. Tukienda kumenya uma kuringana murungamiri wa kigina ike bei karaja ja Southiment na ugeto bisi awete agisiasa na olori na matata jige kigina keu abati kuandika baruga wakiuga ataraire nyumba chianteto buru. Do you understand that my office is a professional office here at siasa and we operate differently na ofisi ya mheshimiwa when it comes to the way we deal with our issues mwenye amekuletea claim andike barua kuje na kwangu and then I'll be able to address that but I don't address to media houses. Mimi sio mwanasiasa. You just say anything yenye iko kwa news you take it to the media. If you know we can decide to sue you because sorry to say hiyo ni propaganda mnataka kuspread we can sue the media houses. May post up I want to see it as well. Muthiene Mwirigi na rombe tenkiama ya EACC kweja na kuthujo tumiri bwa kigina kiu obisi na cha Southiment gutigero chiringi ya muringi kura ne kumenyekana ore tumiri The Kenya officers bara in charge bako approve mbeje CDF
Mbeca cia mbasari ciitagwa karokots babati kuwatwo pakathekwa na pakaikwa kotini. Keripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Nkatho ti mwanya muno kiwe Mutugi Kare na kiwe Mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia Weru thaa mwanja ugeta kurainchi okirete na ndeto nkuluki. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Igitara thigonko ni igitara kwijamo gukenera na biro bina nkanya ni gintu kia gitumi muno kiri gikeno kianja ibwaga akenya nontu bwa kuthura na gwitikia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flour na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport.
Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatere niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde komija mudithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatere salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamira 75% ya maguri jangari nogatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja mudhidojo waku arimiberia nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimobatie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimibakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina garantas kenda kuwata nteto nkuruki riongera rwangiro turarunza rure yakwi nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana oriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Karumo Technical Training Institute nitukuwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gweta Maua ni ntubante tonkuruki turingere thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao wetu ni www.karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charojo. Ngakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya no tubwa kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twichokera ni ati DCC wa Kiengo sub county Laura Kidode na ritete mukana kia chiari barabatethira bario chokia na boss kuru akiwa muchiari uroka ithira akiwatikana na mwana nyuma ya skuru kurikia kwithira echo kwa kethira akiukirwe tali ya reritoria kiwatho.
Wale ambao watakosa kupeleka watoto wao shuleni, ninataka kuwaambia ya kwamba mimi pamoja na ofisi yangu na officers wangu, chiefs wangu wako kule nje, na wiki hii ikishaisha, kuanzia wiki ijayo, wakikupata ukiwa na mtoto nyumbani, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni, utakamatwa na utashtakiwa. Ni Deputy County Commissioner wa Kiengo Sub-County Laura Kendonde akiaria na Weru TV na njira ya mwanya wendeira masoka skuru yetete na mbere kiumia ki araritite mukana kiria aciari baraba kawatikana na bo bari musiki umia twetete akiwa baka wato na wikirwa mpene na kuambithwa kuringana na watho. Wakati wa msimu wa Krismasi nilionya wazazi na tukawaambia ya kwamba tunaposherehekea tukumbuke ya kwamba Januari inakuja na kuna majukumu. Kwa hivyo nataka kuambia wazazi wetu wote ni lazima tuchukue majukumu yetu, kwa sababu ni jukumu la mzazi kuhakikisha ya kwamba mtoto ameenda shuleni. Ninajua tutasema ya kwamba Januari hakuna pesa, lakini lazima tujikaze, tujikakamue kama wazazi, tujinyime ili tuhakikisha ya kwamba watoto wetu wameenda shule na wameendelea na masomo yao vile ambavyo inatakikana. Na kire aciari kana biashara barabara mutugo yo kuandika na bandi yo kuruba miaka 18 ibaro ene bia utumira Madam Kendonde ariwa kinyabone bamenyere nontunjara indaya ya watho ikabakinyila. Wale wazazi ambao tunapenda kutumia watoto wetu kufanya kazi, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni ama mtoto yeyote ambaye ako chini ya miaka 18 siye mtoto wa kuajiriwa, siye mtoto wa kupeleka kwa shamba la miraa kwenda kuchuna miraa. Kwa hivyo ningependa kutoa onyo kwa wale wazazi ambao wanapenda kutumia watoto wetu kuchuna miraa, ama wale wakulima wa miraa ama wafanyabiashara wa ambao tunatumia watoto wetu kwa hiyo biashara. Ningependa kuwaonya tukome, kwa sababu ukipatikana ukitumia watoto kwa biashara ama kuchuna miraa pia utachukuliwa hatua kali. Nikiripotera Weru TV kumembe Peter wa Marion Karugi wa Naftali. Kathochi mwanya mnono ntuba kuona kanya gakuatana batu kindeto chietu che Weru thamwanja tukieru aringa kwendera kaita kea oni betwa winio kingero. Eje ni Weru TV.